palju rahvast siin on. On jah? Tead, me võiks ka neile esineda. Ma mõtlen, et nagu jäljendame kedagi ja tantsime ja laulame. Sa oskad ju hästi tantsida. Ütlen sulle parim, mida teed sa mõtle. Kuula vaid, sa palun kuula vaid. Ei, ta on ju mees. Eesti mees on tantsurõi! On tegelikult ka võistlus. Seda selleks, et iga viimne kui esineja endast maksimumi annaks. Ja selleks, et saaksime selle kõige paremat siis võitja välja selgitada, tutvustame teile täna õhtust žüriid. Palume žüriil siia tulla. Michael Mikson. Siis Oliver Oesel. Meie lasteaia juhataja Liivi Mõttu Kultuurikeskuse töötaja Marge Nurk. How's it going? I know you got a clue what you're doing. Getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Make him like a good one, but I call him like I see him. I know womanizer, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. I'm going to try to find out just to set you out. You got me going, you're so charming, but I can't do it. You say I'm crazy, I got you crazy. When I come through, it's the God Almighty looking all brand new. Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish, looking at me
on like you really want to do it. Try to put it on me to my black influence. You wanna play with a player girl, then play on. Trip out the Chanel and leave it longer than on. Watching and I'ma watch it at the same time looking at pisikese maja ees seisab. Nii, nüüd toodi mulle infot, et ka keskmine vanusegrupp on valmis.